Wena bata munene wa memba mambunge ya kaunti ya Masako kuthukuma kwipa kube kana kwaba kube na ukaba utongoi wa serikali ya kaunti ya Masako ne kana kuikithia kana enenthi ni makwata maendeleo ala mailite witana wone kuma kwe atongoi ke bathukanio ebokela imutinda na MC ya wate na Alexander Kathinzi ala maelesia kana ibadhukanio kati wa mbunge ya kaunti ya Masako ni tonya kunyamasia othukumi mayenda kila mubea usembele ngalikoni Jordan. Kile mutina na naandiki mama uvono walizikana vena vato wa ngwati niyo kati wa mbunge ya kaunti ya Masako na uvonge wa utongoi nikienda ndi matoneo kwa ata uthukumi ula wailite na tuenda kushutumu kana kuleana na kila kiendeye dhino wa kaunti tu ya Machakos County nundu mwareta usisi na mwezi kizia kila bandu ni mukwiwa kaumingi muno wendeye dhino wa executive ya Masako ile tongowe ni excellence madam Wavinya Ndeti na yikulyo ni kauwitila mwenende ba nundu itheta atongo imama zako niti usisi atikona kauwendeye katikati wa county assembly na the executive kana office wa governor witila mwene bandu bathuku nundu imaanisia kana mukambazia ilanza uli sikuukita kila kiume anineki ithi yetu yenda kwa siati lele county assembly ezokuma uyola wayo na executive ulani governor na mawaziri make na machief officer make maithukuma uyola wo wengi evindani una akiola wa MCA wati na wambunge na akaunti ya Masako Alexander Kathinzi na evindani na watongo esese unengane leu kwa kalima mujini wa musini ya Masako ni walisekana vena vata wa ndi kuthukumwa na kaula wende na ukusi wa kwekana na uo nundu evindani eti ya uteti ine evinda ya ukunia ndi wea ukuli wako kana my plea ni kana tuweka nina kau aume tuweka nina kau na evinda la ukite evinda ya ungu yabi kazi kekwa yuti evinda ya tithukumwe ko mathukume ala mibilani mathukume na ile lati ba yote twetelete tone uthukumi withukumika nundu na mutabia nesa kana kaundu aka na mundu la waka kwake na kau saudi akethia haiki ona muchusi pai ngusike waiko kwa theuka kiwa ndo makajo kuka una kanwa guo na tithukumwa espa na still ndikulia o tima uni maovo ya vida ya Ramadhan na vida ya lenda la 20 tafadhali tipo hii kaunti itu pena pata munene wa Mboya Daniela Mwonkila Mutongo TV kuva kaunti ya Masako.